Mtalamaxi ni msanii ambaye atandile vikumene na pakambi na tuvoye atulivaliva shinu na dimudi yake dioye ya kuilimisha alota wambone wa makaja wako kinga mshabiki undalota poi na mene umanye kuhusu Mtalamaxi bainelo maswali lako uti landapata majibu pata kumanya Fecha televisão para ter umas novidades seja inscrito. Tuvoye tulimanya Mtalamaxi kupitila lwimu lwake lwani kuandika mwani lwimu ambaye lwaguside venitete voye kwa ingano ya ing'ondo tundiambanga mwana Mtalamaxi natumanyie mwashi muziki wambi movalela pata kuligwidia umwene nchabiki ya manu Mtalamaxi hapo tangona wa blog Fecha televisão wetenda content ku YouTube ya manu lega tango doni waku na bashikenga vasani vala ambaye yani vala kile dimu de kuilimisha bae maduano yani kuimba na mena mapiano mwatu ndimanya wako ni mmoja wapo ambaye vashimba dimu kala pale katuji kunyuma dimu ya kuandika dimu ambaye ya kuvaduma venitete na maikadi mtunama ama shabiki vako na wetu wa blog shinu kengashi wanalota ngada wapate kumanya nyamani standeka kaka ya utangwadone pale vasanii vashimba dimu de kuilimisha ambayo imba mapiano haina washi matatizo kuimba mapiano na washi matatizo si mziki wa maduvano vya dawa ulola pashi pamana pakota unana pepo pona pakota upati wakumanyi vano ne uimbanya mani ukatangodoni vandileka na mimi nishinga do vandileka mpaka nkuru kuimba ila valatira imba mapiano mwa shirambo shamaduvano tubano ambitu ni ndagwene meje kuna gwene mevino ya dimongo ne kugwanga namna ukatanga kusunangu kenga mambo la muziki kutendea kuleka au kujikunyoma dimu ya kuandika dimu kuandikika mpaka sema ni vinu vyoene vipagwite kuhusu mziki wangu ni mwa maisha lava ya dawa undauka muda unje ndarola pakwati pakota kushughuliki vinu vingi ya dawa inawashe mziki pale na kenga mashabiki au kenga the blog mnatenda di interview mweno lindira dua lelio tukawa tuangumi tunapagwa pamu mwakala na vashinu shakuli udia na mene mtima mwenye maana na tinda shida nani mumi au ndikava ni nwe lundu ndikova lundu dimu ndapagwa diangimbile na ndikava ni mumi kukamushu dimu ndapagwa dao ngulota kuimba mushu ya wetu manu Mtalamaxi kulambula na mene kwa maoni lako ya manu tundiona kukunu kwa WhatsApp ne kustadu kwako undi post ambaye ulivalanga nkenga dia 15 de junho ndapagwa pamweda kubari yake Domingues unkulu kutumanyia shana pakulota mashabiki ambaye wakufuatilia wako wapate kumanya shana shinu kengashi ya kuhusu show ipali data 15 ne kumweda ambi mune wo ave tayari pakoto kwikwana tungukupaga mwanda pagwa nangu na mwanda pagwa seni vanje ambi ningukupagwa momu gwana le ku stadi kwenga onda stadi yangu na kuambolela kwa kwenga wako ndiona ndimanya donda voli vanu vanje pakota pakona tonanika vile ne tonanika vile mwa ni momo twanu bitwa nane dao ne lunduno tukawa mchingumi ya nangu nagwena mene nangu kutangola kenga tukawa mchingumi mwana manyeka shima wane twantu wana dashi kaneo tukapa kenga dao tunkulukuka napikito bai shambone na mene festa kwa naipali nao walikiwa wao dao walikiwa wao Asante kaka Mtalamaxi wetu kulambana na mweni wa blog Fecha televisão pa kuigwa dao tuwe pamo ni kuandika wafukala ni kuandika
vyoye muni mwigo mwene Ntala kenga mwavalangidile wetu wa blog fesha televizyon tukujuga wako subscribe pakuloto na katoke novidade dinchi kengadi.